Minoto ainga ya Yuda wenena fori ka menani namba ma aritito Yesu ya Yerusalemu ka inda ye. Ena Yerusalemu kanu wera ma kulia sipsipi kanu wai. Loto nemo kanu ana waro ya nofuna ma nemo kulia Betseda. Ana waro ya korokaro numuna 5 ya minomo wimo. Aya ya wenena neta giramo omuni likami kiani bemuimo ukani pendimo muki wenena ya wono minai. Ena wego randokati ensore makafo kamena ma nofungu ya lumuto no ya olumo monga iye. Olumo monga ito neta giramo wenena ya utima komu lumuto no kuito neta giramira ya olufaka lo endaye. Ya mu wenena muki no ya momonga ena indore lotiki ambai. Ena we maneta girito onomo indami ya merenge 38 ya wiye. Wito Yesu kafo wewa ya toko lami. Kamena fana ono mina ye. Loto gorito longa o ende tolimo. Kamu faka lenai. Loto gori minambe. Loma ye. Loma ito neta kirami wea kafo eti loto lomami. Wego fawe. We makafo no ya momonga ange toma ya noku ya fulo nende nami we mamina mainako. Narimone lumunai. Loto ofa. Airo te fulo ainga nendeiti lumulumu ai, lito. Yesu kafo eti loto romami. Hamone dito kunuka oruto moino, loma ye. Loma ito hayaro ya ukana laro ito, nendito kunura oruto wiye. Indo fo kamena yalo ya sabati fori kamena ya nemo. Ya mu yuda wenena ya te wewa neta fakarimo wea eti loti romamo. Oya sabati fori kuama ya nendito kunuka oruto mofuminane. Ya neta lofuka moneta ane lomae. Lomato amo kafo eti loto longi mami. Orufaka lo nendami wea kafo. Kunuka oruto moino. Loto lono mamine longi maie. Longi maito amo te longa o ende tilamo. Kunuka oruto moino. Loto loko mami wea kema ne lafa. Indo Yesu ya wenena mauna mbami nangu yau. Sondo to wito fakarimo wea kuria kolama ye. Eti ito, ainga Yesu kafo wewa maya. Ferengaga kuriai numuna nambau oru oroto pito ya eti loto lomami. Ukanga monda laro otaye, ya mugorito ya neta ma keina namba imo neta ya oto dito oroto pi numutena ye. Loto ya mona nosamami kofa meramo, loto lomaye. Eti loto lomaito. We akafo uto yuda wenena eti loto longi mami. Orufe lo nendami wema ya Yesu yane, loto longi maye.